ngꯁꯤꯗꯤ Mau market tasu hinjang napi khara leiruge gari su motpana loire chamalage aise thabak chinmanna ne isagi routine je maintain tawu ngamdare kari kari hinjang thokke amta yenga ngasi kai kai na leirusi Muntah paling kok Inshang thokure mapan bu thoaba paisa ngata ni go ra ngasi je Friday ni haidana lakpani Mau market hangdabra hangi kari yongi ing asmi khuchin je mai pemma ta na ni sang na ne kham doi je saida kham Manta ala kadawan. Cici ama. Kiwi le. Oh, anu bani fresh. Phajaba piyo phajaba. Yam des. Yam mi se khuyam. Chicha yang tina balanced. Succulent some later. In a palm but the older rose. Monster आली क्या ले? Orange 150 per kilo. Orange का beans का करे दितांगे अदु इस organic ने न ले रहे मुझे बड़ा लाभ न लाभ करने को Carrot laire aduna broccoli andro packing na amuk chatlaga broccoli yengurasi packing chatringai da thau han halugis thau yamdre mamang da thiet na ba kinu camera stand do man ta hapan gi tawne ngai thau thona blog tor su yana ba tu Nung chale jai kena tau bane ba na ngoi ding ngan chapane ngasi kitang thengre pung nipan makhai tare yengasi lamlong chune abi se noi tangi da ado andro parking na dikatang nungai ba he lamlong na ne chingi chini naw da gidam nungai lei ba do moi de broccoli ge ga se ka phang andam andro parking Kisham lay do na te da kari thoke yenga ga broccoli ge yam leshan ba ya pote hekta yellow ka sele lamlong de fresh lay bana de phai sum yengi tom kai thoke kuire ne da honge ko muslim itinau na yon ba do sai na kitang jei ba du ga sai da de keno di yon ba vegetable keno yengas which half na and bit okay we have a khara leire nga cha sira kai cha ji ge am khan ni bani yengas injang leibe je ko hana dine pangam me bargaining tawga haitimi na ha ga sa dum pirame ko khangda dan hojik di sum kitang singkale otse mamman ji am hinjan na yaw yon ba yaw eba ko da aina haining badi ka ju hinjan na yon bi ganu lamdam je pisa pai ba yam na leitabani pai ba man ba ngatani aduna paisa da ngata chana ga di mi je mabuk se am ta phanara aroi aduna aisu phaba mi su phaba khanara ko natradi amata phanara aroi ba mi singje kai de pura hinjan bini ga no hinjang ja som lom da hangam hangdringai de ga leichal ro ga ko na ga maman ji tangkai ga ta bi ga yawe ba ko
aduna akhoi myam na leibai ju farmer myam mu chawkhat pangam doini ado mi loi mak yam tangna ra adi masa gi loi thana ra ningba phauna ra ani adagi kanom tawba greedy oi khala ani ko nang akhoi gi masen dei khara ga semtok na ra kan da loina nuksin adum fazana nungai na yaba yam nungai ba lam ni da akhoi lam je do keno mi taw taw re loina sikse kari chaji ge na wakhaji da khalle ai je ngai grill taw ga yam chaning e ngai kai ka ja ko imong da yam da chadi ado ai mapalam da leiba da di ngai je sharma fry na ko ngai yam sare e di kenos ngai je na grill taw ga chage ngai lai ru gi si ai je lamlong da gi ne do lamlong da myam di yo long ani ba do ai je khang dre du ga hana khar lap na da dum lai ram ni na lap na lai adu sine de ai gi potha ja bo ja ba ni na ko yung gi ma pa da de ai je ka khang dare ram ju thok ta ba ni na ai na nungai bam na ai na lai gi ba pot nungai bam ja lap kira nak kira aina nungai jagi ma pham je dum hanjan jan chatninge phiron oi aina nungai jagi phiron je adom maman hanjan dri bau shet pi ne bai je andu wi wani da na uri pok ta gi lai ge na lak pani ba ko nga se aduni khan bana ma taw bana je du ka lo lam me sini to punsi ai khan bana ma taw bana ma bazar da yin lai ras moigi mafam je ne nga chau phange ba adugi wani da hilaga je kilo ani ahum ta phange ba ani ga ta hila aduni sini aigi mapo khan bana ma taw bara ma aduna khuda ki thoklak pada faja na dum tawbi gi wasina lepe blogger oini jo khallu banate khudak ta ne sid moigre jo skutin nam ta ho ai chang mangam maroi minu thongge sida ama ju lai hai yengros raw ni ko koi sa amuk tholak bada hidai si jina hapta amuk chalan ga dam asi lai sali pot mam sina hapta da loi phang ayup ai sin igi lai ba khot pa gi thoram loi re sini myam ai nai je ai ngasai nga phangde ai na leiba jaga du da gi nga do thong hangamdre adai bazar du so ai changak pangamdre ko adu kamai tau si gi nei je khallingai se ibung am da phone tawre dai mana nga wholesale yo mamong takpi re adu du di hana leiba maman da gi su hena nga jo achoba su phange maman jo hongba su phange dai lungai re na sini para se tayem tanati aina pame na khan madu khatan da yung la di ya de ana topa upai aphaba upai leibi phangandri ne ana life ta opportunity me miss tawgi ba singdu kem ta ninda tawbi ganu topa adu gi hena phaba opportunity me leibagi damak ta phangandabani habani da ashi tai bese aduna enjoy every moment live in the moment guys yumgi mamang da bo ngang tang kha ma pot thang da ya de loire ba lamdam je VIP culture je akhonda lakta ga ti khaw gi dra jani ko sheda mi do phuna rak tam ne ja ni thing na ri moi ne am ki ba mi ma lak to ri mal pana no de khang de loire iu mamang na nga tang ne gari kha po lo da bo he wangang sangang de kanom to goi lawrak pa hai tai moi shu lawjaba natra di upai di leita ba jane moi se sigi lairak pa carrot ama lairak re chama tham ga da bani 10 put haiku dagi beans le beans amno hazai nei thabi leire adagi palak leire hapta am chalan duin
beets kadidi hapta ama hena tha ama mu chalani adagi beetroot ke lere broccoli lere broccoli ji am kuina thamba yade na cha thoktradi ko moi gane chakhum pun bage ai chabam thabam gyan da de moi ahaw botong dum ai pura nu haujin ai je ta chani ngai mi oi ba ko bun na ta aduna numit khara dai pra soi gra ban ade latest sama pire phadi go ma pire fridge ta ga thammaro te hu kan yam ingam ni na morok che ko sidi khara hong na pire morok ga je sti tang khat pi ni mi ma ko then da oi shi budi muslim ibung amadagi lawak pan yam hong na pire adagi komla leirakre adagi nga chi marinate toga freezer da thamjan ga dam yare upunga je khoi di cha de ba ko aduna manam gumba namgal le na do taw gumba di phajana taw bi ra de dum chai ba nga hai ma na sukcha cha dra yum da lai lai rei sa do sib di ahilani upunga je manam nam gumba yam namgal me nam thiroi ge dine champra ga thungai ma na na cham thok pyo champra je na pa sambi ga ba di manam pharani ai chamja rakhi kuch thado ya nga hai oina thonga ge phutlage nga hai je khangde am to thong de sina am thong de yeng sina hapta ma cha na preserve chaning ma mi na cha na freezer da hapsa tham ga dai एक तौग्रा यम जला फ्रीजर दा थमग्रा फुट हान फुट लगा चमफुट का चा दा कुइ चमफुट मीन स्टीम नियो अदे सेमी बॉय सिना आइगी चाखुंगी मथेल या मुंद्रिंगाइदा लौथोक्सी तौग्रागे Mayam ngahi thongage ngahi thongbagi tongana video amuk semage sida hapade myam mas sangdarani ko myam thang ging darasi kaboy kana lege yes now marketing camp to se healthy ngahi ni kano ne olive oil na thongba ngahi abo marketing camp to rage yam tore masala ga da thak tabne ai ge dai chage am hai dai chi yengo ye khali si la di tu me ti me lai ri la o kai ma thien no tu chi ge khungau ji ne ai na charam mi bje ona chi ma po pha bai ni ko ja chak na kor phum cha ju Kai no nang thau khuyam jai hujak kiri e kai thong mai ji ba mai ke ma ai na nga thong tuk tang ne thai do mayam nga hai thong pa si am phaja na hawe wok ta na ne amu happy ni andana thong bugi mu hayeng hap kala age cousin sister thogle ko ai na diet tawbadagi mana is udri bani adu ai kitang handa de se mana haira khangdoi ai gari hana lauthogi ge aduga sidi chini na oma pa na koiru ge bani ngai boina gari lauthogi ge ram da bidan na ton chali kai na yo nu piti gi dai ma ai loi kau thokre 1000 na nang na hairo changes nang hairo ba changes asing moi ra now to mi no odi la ha la ai party se na sak to kadai no kai no pirai ja see with manipur da sabra manipur gi turen dai semna mark su di lau thoda na sak phajab da ka tu kusadra al hairo stay hairo kamai cha do no hairo
Hayeng. Ito yung kola chaya fried rice sa ito happy ay nang seaweed season ay di makam ko ning tuloy niya. Okay. Favorite oy be one ba. Okay. Ay hayeng recipe. Organic content dia koi na yan tin hele ba. She already laura se. Hang di ay tatalong mamanggi order ni si. Nusidreng. Ay na my phone ma'am se ignore taw ba. Khanbi bai manabane mana ipizaning basidi phadana pizaning bane. Mayam, thank you for watching. Bye bye.